At a press conference held today, the 24th of April 2023, the BJP candidate from Soyong constituency, Saraf Eric Kharbuki, had confidently remarked that most political parties in the state of Meghalaya, particularly the NPP and the UDP, have been in cahoots with the BJP, and therefore it is only befitting that the mandate of the people should not go against the Central Saffron Party. Kajimbi kajama kanongren ba kajimbi kajama kanika election ko pamanta palong namar ba apalapet kalian ka sensor khara ka kam sanima sima hapo jala Meghalaya ba khamtom ka Soyong constituency ngasem ba ngai ba bidampun bidangdon supun kijingtuna la palong kalian ka yokobat ka kalian kuliah putih identiti sendiri buat kue-kue dia. Hot ki ambil kejongi hari ini di senam baladam, hari senam baladet kita dia apa? Henry ngang ipak yang dia pengalam lah, ande kampha susu yang kebal kita dia. Soalnya kejimi kejongan balong nampak Soyong constituency beros kata kibeni inom ikmat diberi tang inom sound scheme om inom ikmat diba di inom tawan di pengusaha bala pendek yang ada ke jumpuli yang an dengan sim yang ni kawat ke kabu ke bala ayah na mengambil sekemat mengenai sekalian beberapa tawan ringkat kecil kesan yang dipan nak song juga Soyong constituency mengenai sekalian beberapa tawan kumpul tawan ringkat pun mengenai iskim di bukit-bukit. Katong kejongan poi secara jingjok kalau katu kade nama liang kejongan melakukan kade akun kejingi kejongan wanwa ya ke office karyan agriculture horticulture hagi than dum tinggi nama hagi than tinggi stay ngidam duna ngipatan dulu ya ke office tinggi tentang punya kade di wanwa ya ke bawa wanwa ya ke degree college akan than dum tinggi nama po Soyong kaladan away di hagi than dum tinggi jungi irang saatnya dengan bawa wanwa ya ke ni po kathan dum tinggi away kan lock out tadi away po Soyong par away po kathan dum tinggi di kepala wanwa ya ke State Bank of India dan Meghalaya Cooperative Apex Bank kawai kathan dum tinggi par kawai po Soyong nan ibadah sebelum tentang ada karya tentang bisnes tentang ini baru menkan kamsuk ini pan nutruksional juga konstituensi. Tiga pasal kalau penjual sekolah street light isnong kita konstituensi. Nombor isnong kita konstituensi kita nong iba satu. Henry lima ini di street light kenika kijing siu inom jelai kan apa isnong kita. Di kawasan Lombang Manwara yang Eklavia Model Residential School haka konstituensi ketika Eklavia Model Residential School ketika school kepala pembi ada sentral kepala untuk gambar siu by school lapar biarlah nadong sedok nak asokar pada tinggal kuat Manwara aku biar ketika school tu apa konstituensi jogi nama mereka ni school lah pelat pelat Prime Minister Ujongi te kawasan atau beriau pada benchmark tadi di mini stadium kawai than Soyong kawai than dom tinggi kenapa ketir mereka jingili ada sports kabanyo penroi kakam jungokai pertai tourism agi jaka paper apa konstituensi ibun di jaka apa konstituensi Ujongi idan di jaka kita itena tinggal kuat dengan penroi kami kini rumah kali kau ini kita dibala ban wanra ya rayo apa senang kita apa konstituensi berkawai tinggal bahasa kalau bantahan dan penjual yang direct funding apa tu juga fokus fund lima di dolar senang kamtam lagi senang nong gendong kini direct funding
mantawan jadi direct funding kalau kumpala apo manifesto jangka BJP jangka parti BJP boros kata kali sekolah ya kawai kesno tinggal apa penolakan yang kaniru kenapa BI ba jingdot kam jo kesno kimdot kam jo kumpa apa bayar free begini likrong pisah pindayu nagi yeng isan nagi nongkrong senong itu yo ya kali direct funding kumbal penmang sorkar kumbal dan upok manifesto juga BJP boros kata bentuk ini direct funding ke sekolah kawai ke global senong kan kamsuk upok penmang an ini kan kamsuk di senong kita bijongi upok konstituensi bakal jelahi upok kawai